clear tu le ngai thatu song song te chi bai le ve kule jun ni som sang ni som ni panga ania tun chuma chuan India le athenom ram te boina sang sang kan ngai thlo ve thung do na ni Assam CM Himanta Biswa Sarma chu tu nai khan tu thar la khom tu ten an koma India laka Bangladesh ron por thar viau chung chang an zo ta ni Sarma chuan India chuan chicken neck pakhat ani Bangladeshian panni anei thung Bangladeshian Indian chicken neck hi aron be chuan Bangladesh chicken neck pani te kan be let ve nga lang Bangladeshian India be ma invoice som palia pian non pot angai tin Bangladeshi ho chu a hlau lo hle Bangladeshi ho chicken neck pani te Chittagong corridor Tripura Chimlama subroom le Bangladesha Mirsajai upazila in Karam kilometer somni pariat borvela thuyani Chittagong hi Bangladesh longchol na poimo tak ni in ansum don na thilza som kwa vel an thon chuana munani Rangpur corridor Meghalaya Southwest Garo Hills le West Bengal South Dinajpur district in kar kilometer somriat borvela thuyani Bangladesh dan cha theina poimo takani India chicken neck ve thung Siliguri corridor West Bengal kilometer somnia tanga somni pani vela zaw azim lai berale kilometer somlia tanga somnga vela thuyani Siliguri corridor chau notice zom tu om hi ahim thelo ti siain kongdang notice bo tu siam hi India hian angai tu ave thowa Hill Mahendraganj Transnational Economic Corridor hi hili khwale Mahendraganj te Bangladesh ramkal tanga kongpuya zom tumna ania kilometer za bor vela thui turani December sangni somnia virtual summit khan India chuan Bangladesh nena herot na hi thlen to March sangni somni pakhata bilateral summit India chuan athlen non le NHIDC and Zirchiana to ruam hanna an siampo Bangladesh pe kanito Indian Railways bon final location survey tina tur thu ati chuak to bok engtin tak ni zelang mo Bhutan Bodoland Bay of Bengal corridor noya hian Giliphu khwa Bhutan le Bay of Bengal te chu Jogi Gopa Bodoland le Phulbari kaltlangin kongpuya zom tumna nia heipo him halak na achak lem lo tunlai Bangladesh le China Bangladeshian kumsang khazakwa somthum le pakhata British ho lodin to Lalmonir Hat Airbase chu China puina in chei that le tummek Chinese mithiam tepon amuna anin fiatwa sipai te manatan an che thadona rinani Lalmonir Hat hi India ram jetanga kilometer som pania tanga som panga vel le ka hla ania Lalmonir Hat airport che thatna hi tun kumok bara Pakistan company pakhat aming tarlan lo chu subcontractor ni in an thoktan don nia soyani June ni khatsang ni somni panga khan ni khato China le Bangladesh conference on trade and investment chu Dhaka nei ania Chinese commerce minister Wang Wantao po atelani Chinese investors ani somnga vele Chinese companies a somli pathum ayo te antel boka Bangladesh sumdong mi le company tam tak ayo po antel tam le thodun na tur injem na te po anjiak nual Bangladesh ramin independence amu nuwa sumdong investor company andrama anfuan khom tamber chuman hialani tun kumars tha yuna sa China vasin kha hlo tling hle boka dollar billion ni point pakhat hu loan investment injem na te China ne nan vachia kani injem na ina kentel lian tak chu China hian Bangladesh Chinese industrial economic zone adin tur thu hiani Chinese company somthum velin CIE jeta hian investment ti antum thu an sei to bok Kolkata nailama mongla longcholna ti changtlun nan China hian dollar million zali vel Bangladeshi puk tira tumboka China chuan Rohingya ral tan maktatoi khatvel te thon len na konga Bangladesh pui ai nuam thua soibok Bangladesh chuan Tista River project na thoktur po in India in China thlangdon na lang boka Bangladesh ne na thodun tum Chinese company power China chuan he project hi na kuma zirchian masak an tumani India channa le inral din na May somni pathumatangan somni pali chung khan rising notice investor summit sangni somni panga chu donor ministry hoi hotin New Delhi nei ania donor minister J Sindhya chuan crore nuai li point pathum hu vel notice a hian investment ti ani tur thu puangani Reliance Adani Group Vedanta le company lian tam takin notice a investment ti chho antuma notice te tam tak te nen MOU te anjiak nual bok J India chuan India future chu notice a nga thui thu asoya
he summit hi tun nai Bangladesh ron por thar India ina chanlena kong khata ngai thei aniang India hian Unakoti districta kumsom thumvel man to lo sang kha zakwa somsari pakhat indolai vela airbase poimo tak kaila sahar thlona chum hon hlui chu chei that atum ve mek boka me ni somni paruka khan airport authority of India thunei tu te chuan helai hmun hi tloin anen fia to ani mishing noisily somruk don vel lai chena notice India le mainland India zom tu India chaklo na lai an ti fo Siliguri corridor chu nasale zualin India chuan aveng tabokani Siliguri corridor atanga kilometer za somthum panga vela ha Hasimara airbase Rafale jet squadron khatle MiG fighter te ada tuar toa Bagdogra Air Force Station Siliguri atanga thalo te S400 Triumph ada run mai boka Akash Surat le India chuan war Brahmos missile depo da ani to bokani Siliguri bula tho hian Indian Army Tri Shakti Corps te chu da annia Siliguri corridor chunga khopakhat sukna inkulin helai velben him chu an na birani anni hian Russia chiam main battle teng T90 Bisma te ankol cheu mai lai pui sang le ral thuam tang tenen anin chomrup mai ni Panagar West Bengal le Brahmastra Corps alada aboka official tak chuan XB11 Corps ti ania Anni hi Indian Army hnuaia tlangram hmun cheng chatak takaral do thiam bik India ina ni masak berte anning he Brahmastra Corps te hi line of actual control Himalaya tlang borvela China sipai te be thiam bik tur le rang taka ti tirchua zungzung thei tur ja din annia infantry division panhi anom heng kan soiba ka hian BSF SSB anlaom bokani Lui tuiral thuama manga India dangro dangchara siam tura Pakistan in China anorna le abei seina chu India in torna rap thlak le buaina lian tham ato phadonem Pakistan Sorkar in India chu lui tui manga shekna kalpui tura China abei seina hemi chungchang thu damoni control des in June ni thum sangni somni panga ron tarlan chu tunchuma hian kan ngai thlole donani Brahmaputra lui nar dang chata India shek tura Pakistan in China abei seina chu April thani somni panni sangni somni panga India ram chung Baisran Pahalgam Pakistan hoi firfiak te poi khoina wanga mi somni paruk zet te tha annia wanga India Sorkar thinrimin phuba Pakistan Sorkar le ahel khoi te laka alak let na zinga pakhat Indus Water Treaty in remna achua sana wanga Pakistan ramin har sana lian taka to chho meka wanga Pakistan thinrim le mangang chuan China chu Brahmaputra lui nar dang chata India shek let tura mala tura be seina thu por poleng mai atak tak a thil thlen tir harsa ania wangin Pakistan be se atibo hleani India rama helui tuiran luang lut anar lama dang chata India chu helui tui manga dangro dang chara siam tura Pakistanin China laka be seina ane na chu tisa chantir tur chuan China ram ngei point ator ngai do na chu mai anilova Bangladesh point chiat puina turatana ahman na turani boka wangin Pakistan base na hi mit tui tlak na maya achang ta mek zo kani Brahmaputra lui ibi chiang photang le Brahmaputra lui hi anar lam chu Tibet ram chung khothlang lam a omania helaya hi chuan yarlang sangpo river ti ani India ram Arunachal Pradesh arun lutin Assam po paltanga Ganges lui nen a infina Bangladesh chunga luang lut ani Tichuan Tibeta lui yarlang sangpo chu India ram chung aron luan lu hian Brahmaputra river tia soi anita ni chu India shek na tur China na kalpui theidonem China hian yarlang sangpo li hi khwa atuma malak na tura ruaman project po alian hle helui tui khwa atum na mun hi medok muna ania hela hi India ram chin Arunachal Pradesh a helui aron luan lu ma chia ani ome he China malak na hian Pakistan hi aron phur thar ve hluaya achan chu India shek na tura adu wanga nia China laka po be se na sang takani ngalbok Pakistan Sorkar shoi tulu te point hei hi China norna le an laka be se na ani meka Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif kutke poi motak Rana Isar Afzal ngei point helui tui manga China in shek na alakal pui ve thei ani thu in India chu lo bau khan man hialani Indus li tui manga Pakistanin
India in Pakistan ashek na ahli lo chuan hetiang din hmunni India hian tok thei ve an ni ti in tongka achuani Tibet atanga helui tui ron luang lu thi China hian khuapin India luang lut lui dan cha na tur man ruwa mangdon ta sila ani na taka chuan notice India Arunachal le Assam ba ka Meghalaya state in furwa tui tlak awanga tui le awanga chiat na nasatak an tor thin na ati ziom thei tu ani ma zok dona Tibet atanga helui India aron luang lut Brahmaputra hi in turata le agriculture lama man ani lova amai ro chu energy generation atan man ani thunga China in dan cha tuma khuapani chuan anoma ma ka sa huna Assam Arunachal te hian tuilian hian lo to thinangin an tok theidon thungani Tibet atanga yarlang sangpo lui India ramaron luang lut chungchanga hian China le India te hian inrem na thuthlung MOU an lo siam to thina kumsang ni som pathum khan MOU hi ziakin he inrem na hian Satluj river po telbok hun local zela kumsang ni som ni panhi khan he an inrem na hi atopa China le India ramji thua an boi chiam na wang khana topa voin thlengin inrem na hi siam that a siam zui alani tari lova ma se lui tu wanga boina eng maram pani te hian anla nei lo Assam lamin tuilian ator thin ngai chu huna ala thleng chun zom tarengani India tan he lui tu sek na hi ala omangem China hian Brahmaputra lui nar hi khuapin India sek na turin man tumta se India tan chuan tornara phlak le hlawom du tuk tur aom lem lo alhawom dan chu kan tarlan then khatwangin lui tu hi khuapani chuan adu hun huna asa Arunachal le Asama tuilian thleng thina wanga harsana toang chu a thleng theidona ma se heng tuilian wanga harsana hi chu an to thin thawani Pakistan in he lui tu China in khuapa lui tu manga India sekna tana man a be sei na le China poi he tiang alo mit tha ve na chu an be seyang ani theidon chi lo ni na lang he lui tu manga India sekna tu sek tum na hian Bangladesh chu atuar na saber ani theya China po atuar tu ani tel theibok Assam Chief Minister Himanta Sharma chuan Brahmaputra lui nara India seng na tura be sei hi Indus Water Treaty anga tor na theng thei ani lo he lui tui nar Tibet rainfall in a contribute hi thosom thuma tanga thumnga % ania China hian lui ron luang lu thi dang chatta po ni se lau thon tu rom lova he lui tui hi furwa tuya India ram china za somruk panga somsari ain generate ania chu wangin he lui ti manga in shek cha tum chu chiat na stak thlen thei tur ani bello ati ani Brahmaputra lui nar hi China hian da adang cha turin mala don ta se aluan na asonemo adan cha vek adinom lo thirna le lo zir lo na pakhata chuan economically in sen so sang le har sa em mania tin political li risky ani telboka aluan na son thua aboi thlakin har sa le dona engineer thatak te tan po thil boi thak le thil khir khana nia environment lenga China lam tor theina ani tel hei mai ani lova China sangoi zon pui Bangladesh tana chiat na le torna thlen theya achang don ani chu wangin India laka chiat na thlen tu tura be sei na hi zonga tur ai nga wina turang ti din hmun ania India tan helkam tu le lungai na thlen tu ani theilo ni in alangani ramle ramin melmak na le inti bone thlenga hian ral thuam le sipai chakna ringot manglova tildang ral thuam man na hi poimo in alom chhozel don hetiang malak na hi ral thuam le sipai chakna man ain atuar tu ta na boina le har san na thlen thei tu po ani theibok kan tun din mun thlerin sum don na manga indona lui tui manga indona ral thuam le sipai chakna manga indona atak nge in kan mu me kani Pakistan chu lui tui manga Indian a shek mek na atuar na chhozela hemia wanga tui manga India laka shek na tur kalpuya mala tura atho pui China be sei na le anor na hi be sei lo zok lo thleng ta thu tang main atham lal theidon ni in alanga an sangoi zon pui Bangladesh tana van pui ti chim na mai tura alo chang ta zo kani ai nga chunge China hian azo zel dona Pakistan poina be sei na chu ala be sei chun zom zel don em ti chu ilo ngai chang zel phot mayangu India ban sanga F-35 nge Su-57 thokang le India in amka asiam chua tur thu kan soi to Japan le France in anjet engine thami amka atan anofar thu po kan se to me India in amka buat aboi pui chung
kum ko tanga soma alo hman tur fighter aircraft amamo ti she in ral thuam siam lama khovelin an UN US le Russia ten India nena offer an pek le abe bom hi zirchiang le lokila US rotna F-35 ti changkan bel tum thu US company rin tlak Lockheed Martin chuan India chu F-16 ang deuma se changkang zok tur F-21 siam dun turin thopuya soma Tata Advanced System nen India ram ngeya 4th generation fighter jet F-21 siam chu adu ani India chun official takin hnol na emo pomna thura puang lo thung Many somni priya changan som thuma khan Bernstein 41st Annual Strategic Decision Conference chu New York khopuya nei ania he khom puya hian Lockheed Martin CEO Jim Taiknet chuan Indian F-35 nei turin alain pe chelo mai thei achan chu F-35 technology hi achang kangin akhir khan em maya chu baka US in khu akhirna neu asiam angai mel boxi F-35 directly le ai chuan F-21 hi athadon thosia India hian lowin zirnan nei ma sa se afu arinom atiani US Arms Export Control Act aneya hedan hoya hian US in ral thu masal donin State Department Pentagon le Congress ten an pompui masak zel anga yani khwa khirna neu po an siam thin Pakistan ho F-16 le a po khwa khirna an siam ti kan seve kome tun kum February akhan President Trump chuan tongka in F-35 hi Indian alo offer tawa Abdullah Vice President JD Vance chuan offer non vele ani kha mase official ani loti senon taila tun tha hian US official in India azordon nioma soithomte aumbok F-35 hi aming pum chu F-35 Lightning II ti ni in chithuma F-35A hi pangai runway pangai mangchi US Air Force man bi kani F-35B lein runway lo na po angilin atlok kang top theya US Marine Corps ten an mang ajithum na chu F-35C ni in aircraft carrier along lian atanga thlok chi ni in US Navy ten an mangani Lockheed Martin ho dupa chuan tunlai khovela steel fighter jet changkang berti ngam F-35 ti changkan bel cha tumin 5th generation plus project an kalpuidon thua soitelbok US next generation air dominance project noya 6th generation steel fighter jet siamatum meka hemi siamtum hian Lockheed Martin pon bebe mase Boeing chuan gat siam tura in gem na hi tun kumar sa khan amuta zoka tuna F-47 an boi pui mekani NGAD a man tura anti technology tipo tuna F-35 5th generation plus a hian tel antum thua soi pilot telova thlo tir theite radar le infrared lo hi blue theithil changkang jok mante engine inlet le outlet vela outer mold line modify te electronic warfare changkang jok bunte a networking ti changkan belte fighter in pilot telova thil sang ti theina ti changtun belte antuma atru le zwal le tura ngai ani tuna Boeing in asiam tur F-47 ti theyang za somriat vel chu F-35 hian anti changtlun bel nuwa chuan ati ve theidon ni in asoibok Russia rotna ve thung Russia pon India hena a steel fighter jet nei tun laiber Sukhoi Su-57E hei hi thon chu atur chi bi kani anei theinan pui ain huam thua sia tira India dule mamo ang taka India a modify rem tibok omzia chu full source code access abe phalti nani soituang in India le Russia hian Su-57 siam dun an lo tum to thina mase kumsang ni som pariata India in nuk doka Russian technology then khata transfer du lo wangani Russia hian Ukraine adawa wangin sum amamo boknen India thopuya som le tani India hian a fighter jet Su-30 MKI te chu ti changtun belle a 4.5 plus generation ni phak tir atum meka hemiatana an man tur technology tam takhi Su-57E hian aron kengtel do nani gallium nitride mang AESA radar le India siam mission computer te mang theyanga India siam missile te po apai tir theyang Russia chun nasik Maharashtra Hindustan Aeronautics Limited mun pui chu Su-57E siam nan athaleti in India athle meka mase Su-57E hi
India du dan taka modify turin kum thum matanga kum li chu angai thong mela hmun chunga lo manatan Russia chuan Su-57 e siam sa som ni emo som thum vel chu India lo man tira phal le zel bokani. Fifth generation steel fighter jet an ni ve F-35 hian engine pakhat ania Su-57 in pahnih anei thung single seat ve ni in Su-57 hi twin seat po siam mek ani F-35 hian top speed Mach 1.6 ani lain Su-57 top speed hi Mach 2 ani phathung F-35 hian engine atan Pratt & Whitney company siam F-135 manga thas kilonewton za somni panga pe chuak theya after burner nen phei chuan kilonewton za som ko pakhat vela pe chuak theya ni Su-57 hian Saturn AL-41A5 engine manga thas kilonewton 88.3 vel asiam chuak theya after burner man chuan kilonewton 142.2 pe chuak theya ni Su-57 engine hi upgrade to mek ni in thas pe chuak tam jok tur AL-51F1 engine chu wa chho tu mek ani F-35 pakhat man hi dollar millions somriat atanga za som velania a maintenance po hau tak hle Su-57 ero tlom jokin pakhata million dollar somthum panga tanga somli velani thung F-35 hi Melma Raider in man har sat jok bok a design a steel jok ani F-35A Indian ale mai thei hian abodi chunga ral thuam keji sang ni zaruk vel a phur theya abodi pona ral thuam te phurtir vek chuan avain keji sang riat vel a phur theya hei hi bismo tanti Su-57 ipon keji sangsari zanga bor vel abodi chunga a phur theya pon lama phurti nen ral thuam keji sing khat bor chu a phur theya ri Israel chon kumsang ni som pariat a Syria an manga ral tungnana F-35 mangma saberan ni Israel homhan hi F-35-1 adir antia F-35A variant ni in unmodified nuwa amhingan thak mai chomani kumsang ni som pakwa asiam tu US chuan IC so bom nan avoi khat nan an mang ve boka Heile po hi man na om nual to ani Russia pon Su-57 hi Ukraine be nan te mang to thona chungin Indonan tak a athat na le thallo na han soi chiam donin F-35 a in ton riat ala nei tlem jok ri ani F-35 hi ramsom ni chuang zen zone chuan an lei to a riat ania Algeria chu Su-57 i leima saber le om chun lani thungin som palia leya tun kuma paruk adong phot don ni in Military Watch magazine chun atar langani Indonesia pon Su-57 i hi adu ve nia riat ani bok Middle East, North Africa le Southeast Asia ram tam takin an ngai ven mek bok ni in he magazine hian atar lang tel bokani India hian Russia nge thopuyang US ti hi soilok thiamal harang reng hlea US thopuin Lockheed CEO soyang khian F-21 lam ahoyang em nge F-35 lo boipui don Su-57 hi du to ka modify thei ani don boxi nge AMCS siam chung chu tuna nei sa Rafael hi aring ri jok don hunin ranchil te se anin dorna base lo thil thlengpo omve theireng ani boke country dangin India hian siam chua sa le to pain India rama tlem tal lo siam lo modify ve thei adu zelani thenom Bangladesh Pakistan le China tinena an boruaka ale don le don lo thui takain khat ve bok AMC an siam chunga mamo riawa in riat na anei chuan defense budget a poral thuam leina capital crore noi khale sing riat vel anei ve thowa le the tho tura ngai chu ani bokani